Da li se sjećate Salki Bukvarevića? Bio je to u početku heroj. A kasnije, kako su mu se pare osladile, kako su ga pokvarile, kako je uzimao pare i ljude koji su od 90. do 2000. bilo u inostranstvu, dodavao na spisak boraca bosanske armije, na spisak ratnih vojnih invalida, primao mito, korupciju, sve, oštetio državu, nikad spiska javno nije dao, poginuo bi, a ne bi ga dao, ali eto, prevari ga smrt. Ne onese ništa, ali onese, Boga mi, dio grijeha i onog što je od mene oteo i od mnogih drugih. Moj Salko, Salko, ne ide kako si mislio. Popitat ćemo se i tamo, na vagi, šta si radio. Odbranio si 0,001% teritorije Bosne, opljačkao si 40% Bosne. Ali sve će doći na svoje, moj Salko moj. Tražit ćeš ti halala, ali ga nećeš dobiti.